Thike ngathi kuyalunga ke njengamanje beyisahlehliswa laphana eMfokambatha seyisukile ke manje inkabi lasuka uthuli labheka phezulu kwasuka amaphepha kwasala amakhalibhodi ziphikelela lapha phansi uyavela laphana inkabi bathi hayi phambi kwabantu kodwa ke zinamathile ezikhona lapha emva kwayo bakhona ondabsemlonyeni bathule bathe duya telebhela ilibambile nje ikhanda liphakamisile iyahlengela ibheke phansi zonke inyawo iyahamba ke leyankabi yayikhuza umfana uthi asamba ndoda siyokhima imali phambili iyamvula njengamanje u10 meters kodwa kukho ukuphefumula Mfokambatha eziphethe mude wesibhamse inyoni awudubule wemagazini safa indlala ngiphansi ethawini ngiphethe umfokasikhakhane ngiphethe umboma uzoyibiza ngamagama ayibize ngayibongo zazo ukupha umboma sondela wemkhele yebo mthiya njengamanje sezibambile ezinayo ke manje shaqa zidonsa ikarishi ezisejokeni elilodwa ezilapha ejikeni lasemphela ndaba la kuphela khona ezonke indaba ezificile khona inkabi ke manje eforce engena ngale lapha ku-outside lane uyayithinta umfana sambe ndoda sokho imali phambili ziyasondela zibheke ejikeni elaphana lamakhulu noma lapha esithupa azosondela zize kwi-stretcher ngapha wemboma ngiyalibona ibhodi laseHollywood zibamba i-stretcher ku-number 4 ziyasondela uphi umboma yebo kunjalo ziza manje ku-home stretch iyabaleka laphana iforce ephambili iyawulevela umhlabathi iyawugandaya iyatalapha yenza kusemthethweni ibeke phansi zonke iy'nyawo kodwa khona kamashi laphana emva kwayo ozankosi bathi nathi soyifuna imali enkulu laphana eScottville sobona ukuthi zongena bani ziyeza ke manje laphana ziza laphana 400 meters zizoqeda manje ziza ku home stretch sifuna ukubona ukuthi yipi ngempela ezodla umhlanganiso abantu bajabule ke manje eScottville bayaphithizela kukhuma yebo njengamanje iyeza lento lena eforce iyatshelapha laphana unombolo abantu yena bathi unombolo 14 laphana iyash laphana ukhala zome ulandela laphana iyash laphana unombolo 23 beyibulalana kwamadoda bekudlalwa la hayibo kubi mthiya